nay này đi con nay đi con you go get la ujini you must ye chap and then why you belaken and then tell ne kong da la wo ba ka wa isle de kan la wo wa ko ju no mo cha de la kar cho yo kon cha di special be that community dan kon wori an min an berar take a media and la wo te berar te lar ka te yi ka te to ka yina ni la wo mo chi mo ka mi de ya linga bur mi ya kinye jin ka media and to ne ko create kan wori kan ana iri lar ka jeno yi bur mi jal ga kir take a meeting me ya set up ken gana gar ma shar ana ida kon ngunin lar no origin take me de ye ko lab ne ta la u ki ata ka der mi yal ke je one na kan no ke 2013 tia ka de ke tia ka de ka ne te na kan no ke je one ke 2013 door to door ko take ne ta la u take media anta begrar ke kula gartin minan yana jo yen jo ja kaya kai ko te ga media ta lawo ya kre na ga nuora ka kaya kaya mburu boy pak ko je le ku ko kene ko la lingi ken gi jidien e cha to ya ko mi ken en o ko jiran re te ka du le ni ka minane lawo ngaji sibi le ka minane ngai ka ramadan mi ngai ka ramadan ba te bi den te ba approve ki ko ni mi ngai de ba te ka te bi approve ke je no jen no la ti irane ne me pilane ye la repujo mana gur ne ibe de ni lingi yana ngwa tong no origin lingi yana ngwa la o te gi la o ye ku te ke ya isha la ramatik kuma la lingi ramana la gurib de ne be jo ne me pilan jin che la ji pu ala o to no mo ye la ji mana ram ye no kene jen kene agree ke minani la je ke nyam min de ko la approve la take request mo no wo nyo la ji ke be wo jo na ka ti be jo jin ne nga mo wana wo ti ntame bana ku ti nga ene me ye la ji pu mana la lo ni le ai ti mo la linga nuri cha le ya lo nyo en gwa mo je no mo ye jo nga go okay nga me ko jin mo ku je nga plan bi jo kala plan bana jo mo we di ai mo we ko lo era mo je no your own enemy ko la ti ke ri da o to la wu la mo la wo ra mi mo go ga na to na ya no ji plan bi jo je no ka kwa ne pa che bi gurbo no bi plan bi ke ne bi ko na ko ri de me ma la ti rai ku du me gul la ji plan okay jira minani la ku ba la ran me ya ba la plan okay anta ba ko chi nga yero mar ko ne che ga hu ka kala kwa ne pa bi ayi yu pal ka pal ma la wo ra minani ki dore ye ba ga han yam dun che bi la nga ne mo an ko ye ta ga me te kon wori me la wo jalle sharre ka re ti kon yi ba ko re ti kon yi ba ko ke je na ka wo je na yer e yo pe we ni din la jel ka be masaf minani gur ke ken la wo te ke lo re de tangi ne run yin yi go je la yi pi yi lo yer cha nga ye ken no pi yi lo yer cha ga ngo ko de an gwan la de ne je no te media ante to media ni ka cha media te kon la je te yo ma cher ma la wo mi chi te meeting na kir jig ye wini bolen na resource ni ke kon ya la kir ken wur ma chal ga yo ma cher bolen na resource te to resource ni ke meeting en dir mi yal ke meeting ya la gar ma cher ken kir ngu ma ba ten woni jo gar en kon na me gwe ne yera ma la wo te ne gwe ge media me chera ma ngara ken
they just playing with the mind of dear me yalke vulnerable people li kon gurgu ne log kata ga ne ta gurgu ne log di na dil kede ta lar ka wu kana vulnerable people li kon ne lawu miskin in tilma lawu dere le ro da ka de gam ran ku je ne cha de le do chang pur re ka ka de kai chang yo chom ro de der mi yalke re ba ta ga ne ta wa gem dir wa nyona matin why we gem we involved into it la bi human jin cha la human being kon game du minane la o min guyi la te again mi dir wijitin te ga ne te la gor ke jeno ba community no ba lu kan te la again te la ma gor ke ken eno community ba lu ba rescue ba jin minane wi ben ko o jeno te mi dir je what do you mean min lu ri lu nungu jin la bram kel ci la ram kel kan wor wewni bino ro chore ina bina wo jote riyo ma cherma la wo take a meeting me ya set up e kire biga wo jike riyo ma cher ma kwe ba explain jo your media me ye bele kwe ba explain bulani na detail ti kon ya la riyo ma cher kana kir an namo gari an te ne te la wo chaka jo mi na la bi ka ya te ga nuor te la wo wa ti na matin an gwa ma cha gortin kare wonti yido na ke ma gortin yido no be cut off an medan ya barar he jo te ga dir mi yal ke media ma ya leb ko ma yal ke taxes ma chal ke TMZ che jo chore nyin ke nyol liang konen ta bande ang nan mu wi kai mu wi wolar ka jog de ma yimo to an na ya approve to an medan ya barar ke long run 4 years to dir mi yal ka 5 years ago che jo jin jo ja bi kai bi wolar ka point ran la na ibede ni tela o ba ya approve no till la di ke ibede ni en media mo chod nuori yo ke chak lunga je medan chak jo nyin ke yo ja goro ke TMZ che nuori jo ja goro ke mala bi gan woro woro do it's the same thing gin media nan kan guru no ba churu be mention aruna ba mu wi wonyo le ni nyin tak tonga du kon le ri ba churu be mention ne chal ke dir mi yal ke na media mi chal ke na media ye che question go ko te nyin tak tonga ya de la raken chi to kon la raken tam na media mi yiga wuje mi yiga ti mi si de jana ke ko nyin tak tonga kon ya de la raken a media ma go long ma la o de na nung the real resource but chuga de woka nyin tak tonga kon la ke ne ko ne la o chi to ji media ko ne ko ni to ji media la ke nyin tak tonga ke ne na media me ware ya gorsin ko te la media ma bi operate ma bina jo kinye je ga la je na te la ma ne ka no mang my word ka le ni je ka der mi yal ka daftar no kinye je is watching ka min kwa watching na community dan I do not even have a personal case karan no community dan no one would drag into this ta ka sai mu gore je no bane wala na re der mi yal ka re dai ta ka sai na media me dan te ka ta bal bal la te ko de we de ka wutin kwa la kwino ene de ko na ya ja employer ka ne cha ka pa yo ka ka pa yo ko na media ka ne te ko na lar ka wur mu yal ka ror ba yo is better than ko de ran go ina ka der mi yal ka media ni but na media te kel mu guru biro do approve thing
case nani you know ka case wuru ma chal ke min kule panan ano ma chal ke manyang ke lwan case nan take ma kiri na approve ke jetin an case take ma goro ka ye ne ko ni cha la no biara na biaje rescue ko biaje do ko biaje mori kun bia ka la no plan take re ma chuje case me nangaje ka kwa ja approve ma case ma ya de la nazba biaje approve no case jenen ka cha ga goro no ba ya la ye nore rama gwe no be lo ka lo manyang ke lo na ni yaw no yenna media case de mi la re kare bala koko win mon ga la le na ke morot ina ni iran kaf china le ko cha physical appearance ko ra na te ka ma la wo ma la re ka je re te ka de alwa na je la wona divli kamin kule la issue in kuje le no ngen no ra ma ra na la wo be ten ta ma yan ta na kare explain ka kwere du na proof ka je e no mi ngon wuri ma chal ka ma nyang el ngon ga ka chong ndien ka je ko ye ngon wi de ngon e nyinike ngon e jide ngon e poinde ken liu ke ngu enta to ke ti kon la kwa proof ba doctor ma la o de la mi yeno de re kula wala ba kula approve til rien ke go ke but yen la gor na mi nanin na lawo ban wutin kabi gan wor ma lawo chang jo lejen ka dir mi yal ke $1 bana jo $1 ka ne $1 ru chi ga mat chi la $2 ani na ne for the ani na ni lawo biu no ran take a real ma lawo yi poinde che thought ka je lawo che jen ne lawo lut de re riem de chi bu la re mo re de ko ri ti mala non ka yen ko na lawo chi ran che media lefe re yo je lawo mo re ma lawo cha nan ka no mi mo jen ke ya nan is camera re wur ma cha ko den jang kur den jang ne te ya re de ya no nya la kan ke is camera ko ro ma ye community no re ye de da but is camera no che me cha no no je ne du ru ni kana bi jo ru ti te ma ya nan gitin mi no yi wur ya la ko ron wala ye woni mun yen ku yen no te ga no ma la wo no ri je no ga no no mo de no life ma la wo ching yi do na 1000 na 1000 che ga no ri che de da ko te case mo boom long gar ke ko la no nyal ka ke ko che ga proof from today I will never even waste my time I waste my time always ko je na te mo bi ga no bete but from today onward I will never even waste my time ka ke ko la no ga nyi no kan dial nyi no ke la no ga nyal nyi no ma yi ke ni kun ma yi ga succeed ngu matie ye ke ni kun ma yi ka succeed ngu yen mani gani gwe je case ken mo barwan ka ba you give up thin a case mo wa no nga wun wora bela on I will try it but case man yang kel wan an che no wuni nora nunga media ma la wo mo organization mi chiro organize du no min gore no de lar morot ran la lar ka je hele malaria e typhoid e cholera e what kind of virus in an interporan bina kula concentrate ko je na no mo ba long eno wona ndien ningore but comedian ni la bagrarar e payay bana bi jolo na plan de lo ka cha ngashin case de mina ni la wo de kula approve eno wala me yana ko kan je ne ya guru doctor no bana ko ke je de randa ni dire te ke je el bila bene ko na
yen ji media ni approve yourself la be generalist ni but ya la doctori do know the person will approve you no mi ngong ja point ego tira mala ka level of doctori ba la ni ji no ramina ni kula waka je min bi approve mu ye yewti ko ni ki ko kam manyan ke lo la ya yen ji der mi yal ka na media be kula wale le nguke kama we what the hell ba ne kula ngaje no je na what is the approval ko ndena wona ka calculation no okay yewti mayiga ben ka yu South Sudan chiga ben ka yu US chiga ben ka yu Canada hel barandan ba lok no ko woli na kon gore na mi ngong ran chana guru ba kon ne nguni yana la gore no ni ngong ran hel bane lom an ken to tonte an ken kon ne la guru jenu an babalar had this time tin mata kor wuri ma chal ke kir malar ke no chi te meeting na garma chal riyo ma char nan ma gwi te meeting na kir BBC ya wada biyanen be biyalin ma chi BBC ya cancel dor ma yal ke South Sudano chi dire ma yal ke uh uh Al Jazeera ya cancel dor yal ke South Sudano riyo ma char nan is powerful ma ku ya cancel media anta mongu ma tele riyo ma char tin chi ya binene dikon ko anything ma bi BBC be involved in bi Al Jazeera be involved in riyo ma char is a powerful ko ba nga no ni ba bala riyo ma char is a main point and in anaka ya cancel dor ma chal ke South Sudan it means that anti ko la ke kenyin pal sabaka riyo ma char mi yi mi kana kir biya BBC biya nen biya ndir mi yal ke Al Jazeera biya nen any media mo very main media biya janen ko e che ne take meeting ma ya o le riyo ma char kana kir kon mula lana dan ka special chai bilara kon male yen ji media anti kon la wo chi aje biya te ka der mi yal ke social media kana mula la ga no re ka jo riyo ma char de nga no ke tage dan la kon ke 2013 ngai je no te kara mu rien le yetem ke choriyo ma char ngi je nan go en riyo ma char nan go je yere chere dir mi yal ke ngo pe le tar riyo ma char nan is a powerful human dor ma char ke jinu jin ye ngai me da 2013 me jo riyo ma charar en o te ke ne te yari ne like ne ya ga temke teme je na ka yuke ki kon ye your contribution ramete yu ba wona ka bang da ba yuke be tem ba jien ba wona Nairobi ba ri ne be ujuro ka Nairobi na ka ba wona go na ne tare bur mi gal riyo ma char te is that a powerful manyu je ke weakness ni nyu je kan tang ko ndi alan ko kana da ta ko mu ni biya me liang la utera mi ri ne le be me tim ano an mi ba ba da re je restriction ka der mi yal ke jube restriction che polo wur mi yal ke kire kana gar ma chara mi chi go mat take a restriction no it will never even open restriction ba mi ye ba je ne nanin wa wur mi yal ke riyo ma chara kana podcast ke doblam ke gar ma ke wa ka lutin cha je freedom hole is that in court of law ling aje again chal je freedom hole ka kana ba na lutin is that in court of law ling aje and name mo mo cha ko ka the reality and wa ka lutin riyo ma chara ke wur mi chal ke a podcast ke doblam ke gar ma ke and then ke gan mani konin kon mo ye o je ni nan chal je freedom hole
freedom hole mo wana o lutin ka jal je freedom ene ite yento til ke raja no ken ene jal ke freedom hole chaka de o lutin ku kwele ling wi mo won indien wi mo won ma la wo matile won to Sudan te ko te tin ke stupid ni tega ma jal ke freedom hole en name mo na ka ro ada good definition de ene o freedom hole min lu do it show that ngari dang badak tega ke freedom but cha accept no freedom dien ko den wana wa ka losing cha go freedom hole and you know it jan kwe is stupid human but kwe call the name name nan ma chai chola bang it shows something more different ma ye ne zorin yal ka so Sudan and in yal ka freedom hole wa ga kon wa ka losing mana it show that ne ga kon take a freedom can take a freedom take a right to can chicken nature to guilty mo wa ka lu ngo nan kone ne lawo wa na lu ka freedom ul kan definition of what does it mean kama chal ka freedom ul elu no di e gwa para kami ne lawo wo na wa wala na para sin wo na wa wala nta lo ai sin kwene yama ngat kon kane da go wala wo kwala guru ke no ba ka wo nyu na yeah it could be ka community nuora and wo na mara mi chi bilin ka community nuora no ngat kon di kane ta go kon na ya ka nang tin chal ya freedom hole kane ta go ka community dan ta la wo gwa ya ka nang tin gwa mo ne name de can take a freedom no community dan na ka ro ade pala ne ko no gor ka je no ba ka abuse kan an chawa long ka cha guru no ba wa long ano take 23 minutes in time mate 44 second gwal nan berar barar ko media ante ko nen kai ka jaken te ga yema chur ma la u chi wodol kan wur ma char ka kir ka kina bi ba la rizol nan cha do le wur ma char ka kir kan gar ma chur mana don't even lie to people so ja bi dir kan dong bi ka bulan pul tele ram ku jen tame la wo ne ndir mi yal ka freedom ul me ya jika ya go hono je ne ya video ya bi nyo yu beti kamera ni beti ngani beti dir mi yal ka media anta la wo ba law cha nga je na de lu ngani la ka mu sin tame but bi ka shi na ni la wo shi nga je no to en jen kor ka lu te ga ti to tin ko te to tin e wo media anti media nan la to be evident ko ne cha ba pule ko shi jena podcast nga jena te ka dwer ke dum nasir be ka ba analyze de jena na ba ling ne jena da nu ne me kai cha podcast ma la o chi mo victim ba ja ka ba victim ai ka je the same thing ka re ma chur the same thing ka do blam the same thing ka mampal the same thing ka my can the same thing ka ken gar kon dang patak me ya gu you know me ye ne ko no kwala wono ka Friday ye take a video to the play again any nan a way to bryce baran ba bryce la u ba o jo ne me wala re giniti ka evident ni ka day one de ka documented na ka day one approve le ja je ni je no ba gat ko na ba ka nan ka court any nan accumulation of allegation ma does not even make sense ba general la wono ngon wale ba general la wono ngurun it's the same thing way ya ne no ngana wur ma chal ke men no ngana pol men na ja kwal we ne jom it's the same thing ya way ya ne no ngana malonga wan no ben wori ba ka bana
making ma long can succeed cha ma long cha jo ra it's the same thing away you know na wur mi yale jogriya me tin ma ye belong jogriya wala ye wote chi ne ma ye je ka video jogriya ma te na a jene go re jene o dire la gwari ma chere dire claim de jene dire gwari ma chere dire na ma ye wo je ne ran dor ma chal ke jinu ma no nge ne ti kon la lingi kire la ra jene o jene tin ne ta la o te le te la je ne ta la o ba kul ne ti kon la wo do la ken ko wur na ni chal ke re ma chere cha de yum le de ken including me ne cha nyaade ani na rieg ma la wina kaf dor ma chal ke jinu rieg ma la wo mu gwitok du mu gwi para re ma chere kaltan ka bi ka explain mu wi ka walar mus ngur ka ba ka waje ne de buri kon la ne la wo war ana wero do palpin kana ite te technology ma jele ke they keep ibere record dorin chal ke so Sudan kon so Sudan jike kana ite la o ke lien jele technology ramado ne de buri kon la ne la wo ne ngala mi nani la ne ni ramu buri we o teje kwi je ngala mi nani nguni te jide ngai ka je ne de kon te kele ne de buri eno ngalam point de nu je ne ngalam point de cha dis jen cha construct di jike madi wije la wo bi nuori bi ka humiliate my friend te ma bi onyo jirun and you are liar ma bi onyo jirun la bu kai min la ko ba wo no ra ga nuora ko ga nuora min an gure te nuora betenera ma la wo mutin that record ka be kamra anything magure no did a camera ma yeno be jo ne me ba kamji ke be kamji for any reason in an ngene je be jo record me gore je I need it ke gore je so an mi berar ka ba balar ye yen ji media anti kon la reka riyo ma cherti le dol ma dol ke ne ke dol ne ke kama jini yi dol ne ke bolani na mi dol ke dol ne odi tegram ma ci ko la re no je adol na dola che chum che jan je bi chum no yi chum chiang wuru ma chal ga riyo ma chal no yi nango gwe je riang che dol ga ji ko jin mi chum no riyo ma chal ngơ di che riyo ma chal